Kano gakuru rekana ko nkababwire abafana ba Rayon Sport mwegere hino turebere hamwe ibirimo biravugwa mu ikipe ya Rayon Sport, ikipe ubona ko iri kugenda yiyubaka mu buryo bugiye butandukanye, impande zose ubona ko irimo yagenda yiyubaka, ubona ko ni ikipe igiye kuza muri shampiyona y'uyu mwaka igiye kuba itangira. Ni ikipe ya Rayon Sport ubona ko igiye kuza ikomeye cyane mu buryo bwose bushoboka. Nk'ubu ngubu Rayon Sport imaze kuba isinyisha umukinnyi w'umunyakongo Brazzaville wari usanzwe ukinira ikipe ya AS Vita Club yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira uwo mukinnyi yitwa Prince Junior Olenga Kanga. Uyu ni umukinnyi wakomeye cyane ubundi usanzwe ubanzamo mu ikipe ya AS Vita Club, kuri ubu ngubu akaba agiye kuba aza mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo afashe abandi bakinnyi Rayon Sport nabo yamaze kuba izana. Uyu ni umukinnyi usanzwe akina, ubona ko akina yataka, ukabona ko ari umutaka mwiza cyane Rayon Sport igiye kuba izana. Ni nyuma yaho Rayon Sport kandi yamaze kuba izana umukinnyi w'umunyasenegal ukina muri defense bita Omar Nyenge. Omar Nyenge akaba ari umukinnyi w'umunyasenegal nawe wamaze kuba agera i Kigali aje gukinira ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ubona ko iri kugenda yiyubaka mu nguni zose zigiye zitandukanye, ubona ko izaba ikomeye cyane. Ni nyuma yaho yari imaze gusinyisha kandi umukinnyi bita Ombolenga Fitina yakuye mu ikipe ya APRFC, ikaba yanasinyishije umukinnyi Niyonzima Olivier Seif wagarutse mu rugo kuri Rayon Sport. Ni Rayon Sport rero ubona ko iri kugenda ibikora gake, ukabona ko iri kugenda izana intwaro zikomeye cyane. Ni Rayon Sport yiteguye guhangana n'ikipe ya Rayon yose hano mu Rwanda kugira ngo irebe ko yatwara igikombe cya shampiyona.